Kumana na itharikira riri, gavana wa Pokot ya Ithũĩro John Lonyangapuo nĩ aikĩtie ihoya kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra nĩ mahithũkia matharaita marĩa marĩ na ikari icigo ici cierĩ mũgarũ na watho. I'm asking the President of the Republic of Kenya and the Deputy President kuja fanya balance ya maneno hiyo hapa. Wa balance askari, 8 askari wote waende, hata KPR toeni bunduki hata ya pande hii. Yote kila mtu akae na mkono. Ukae na mkono ya fimbo. Si ndio? Na kama mnataka KPR ikuwe, msinipee KPR 7 hapa, 400 pande ile. There's something sinister inafanyika ukiweka 400 pande ile na 7 hapa. Oho Lonyangapuo nĩ arutĩte ritana kũrĩ atongoria akĩmoria mathingate ũrũmwe na ũiguano gatagatĩ ka aikari icigo ici cierĩ handũ ha kũhũrithania mũingĩ. Ole mwanadamu mwenye anakupaliwa anajikubali kutumiwa kama chombo mbaya. Hatujakuwa na shida sana na wenzetu Marakwet kwa muda mrefu. Kabla mwaka 92 tulikuwa tumnakaa tu ndugu dada. 92 ile aibu ilikuja, tunajua mambo ambayo ilifanyika. Na watu watangaza ile maneno ambayo vijana waliuawa kwa Jondoni, ndio ikasaa hiyo aibu. Na wa aikari icigo ici nĩ maugĩte maraikarana hahu kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũici wa mahiũ ũrĩa wongererekete na njĩra nene, naho makauga maabitha ũgitĩri nĩ maremetwo nĩ wĩra wao. Hiyo watu ng'ombe ilienda, kama risasi ingekuwa hata bodi 3 ingeenda. Haingeenda. Haya, kama tungekuwa na risasi pengine tungeokoa hata watu wetu ambao wamekufa. Sisi kama watu wa Cheptule tumeathirika. Tumekosa kulima kwa muda wa miaka 3, hatuna mavuno. Na ni shida ya hii mambo ya vita ndio imesababisha mambo yote tusiweze kupata kulima. Ohidini oraru munini wa County Commissioner wa Pokot ya gatagatĩ Jeffrey Kithenji nĩ ugĩte thirikari nĩ igathĩkĩte mĩtaratara mĩkinyanĩru ya kũgitĩra mũingĩ wa icigo ici, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũnene wa borithi ya Pokot ya Ithũĩro Matthew Kuto. Kubaliana na mheshimiwa governor na county commander tujue vile tutaweza kuimarisha usalama kwa njia ya kuongeza KPR wengi, vile tutaweza kuwa train ambao tumeanza wiki 2 imepita, tumeweza kutrain KPR na tumeweza kuwapea pia certificate. Tunaendelea kuhakikisha kwamba tumeweza kuwafadhili ipasavyo. Ũici wa mahiũ na njũragano nĩ ũkoretwo ũrĩ kĩhĩnga kĩa ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Njuguna.